Ćao ljudi i dobrodošli na novi video klip. U današnjem videu, kao što vidite, danas ćemo da igramo Getting Over It. Da. Možda svi znaju za ovu igricu, možda neko ne. Sad ću otprilike da vam objasnim šta se radi u ovu igricu. Znači imate ovoga čovječuljka ovdje, ne znam ni ja odakle je pao, sa Marsa je pao valjda. Iz raketa je tako valjda priča kaže. I zaglavio se u šerpu ili ti lonac. Ima ovaj čekić, ne znam otkud mu. I trebam da se popnem na planinu i da se katapultiram do rakete. To je sve što znam u ovoj igrici. Još znam da neki lome kompjutere, monitore, znači sve živo lome pred sobom. Tako da nadam se da ja neću biti jedan od njih. A bukvalno igram na telefon. Nekako sam skinuo, ne pitajte kako. Dakle, znači prvo bi mogli da se popnemo na ovo drvo. Znači tako da treba da ide. Znate, igrao sam u igricu prije tako da znam neke trikove. O, to je to. Ok, ovo će biti zaznuto. Ja već vidim nerviranje. Idemo tu. Spuštimo se. Ajmo, idi igre. To je to. Ajmo još. Idemo gore. Opa. Opasno. Opa. Inače ugasio sam onaj kao tekst dolje da me ne bi nerviralo i muziku sam ugasio da bi se ja samo čuo. Pošto je muzika by the way ovdje prejaka, tako da sam nju zbog toga smanjio. Čekaj vi, ne. Dobro. Čist cepam telefon. Prvo sam krenuo pa sam stao. I opet sam krenuo pa sam stao. Dobro. Već vidim sebe kroz nekih 10 minuta kako lomim telefon. Ok. Opa, to je to. To je dobro. Ne, dobro. Tu smo, idemo tu, oba. Dobro, dobro, nije loše. Ok, znači, vratio sam se ovdje na početak. Opa, to je to, to, brate, idemo. Će bude cepanje. Čist cepam sve. Dobro, ovdje smo stali, idemo tu, opa. Dobro. A zašto mi to radiš? Aj reči mi, zašto mi to radiš? Idemo bre, to je to. Idemo sad. Idemo tu. O, to! Idemo bre. Ajde, tu si se malo zezno. Čekaj, ovdje ću morat da se namjestim. Znamo, ajde, gledao sam YouTube kako je... Znate Tešića? E, pa njega sam gledao kako je došao do ovoga dijela. I poslije sam na YouTube gledao tutorial kako se prolazi ovaj ovdje dio. Ja sam otprilike skonta. Dobro, nisam skonta baš toliko. Pošto znate, na kompjutere meni se čini bar lakše. Ovdje 100 puta... Eto tome. Dobro, nije strašno, ajde. Ljudi, ruka mi se znoji, no nije dobro. Dobro, nije dobro. Strašno je, užas je.
Ako primijetite, ne pričam, to je zbog toga što se skoncentrisala na ovu igricu smečarsku. A sada probam. Dab. Već vidi mene koji lomim telefon kroz 10 minuta, to sam opet ponovio. Dobro. Ču se nerviram. Ljudi, stresiram se 100 na sat. Ajde, pati se. Dobro, to je prirodno. Uopšte nisam nervozan, ni malo, da, 100%. Dobro. Baš mi se sviđa igra. Znate kako je obožavam? Obožavam igricu, obožavam, super. Dobro, znate mi strašno. Uspijem se kačem na drugu laku, onda drugu baš ne ide, da. Izvinite ako mi bude šušta mikrofon. Hajde, brate. Ne! Ovo nije dobro za moje zdravlje. Please. Yes! Idemo, bre! Morao sam malo da se izdarem. Idemo. Dobro, ovdje smo uspjeli malo se stabilizano. Zašto mi to radiš? Ja to ne volim. Opa. Idemo, ja sam master, vidi ovo. Opa, koji sam master u ovu igricu. Idemo, bre, to je to. Ovdje završavam epizodu. Ako vam se ova epizoda svidjela od Getting Over It, ostavite like i pretplatite se kanal. To mi je znak da vidim da što prije hoćete novu epizodu. Ako na ovom videu bude bilo preko 20 lajkova, ide nova epizoda. Ćao!